Ngiyacela ukuthi ngifunze la Jeremiah chapter number 33. Bese sifunza verse number 3 yedwa. Uthi verse number 3, ngibite ngitakuphendvula ngikutshele tintfo letinkulu letingaphenyeki wena longatati. Amen. Phakathi kobusuku inhliziyo yami itangele ngovuka ngithandaze ngovuka ngithandaze phakathi kobusuku inhliziyo yami itangele 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 ngovuka ngithandaze 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 in the middle of the night when my heart is broken down. I rise and pray, I rise and pray. I will rise and pray, I'll rise and pray. I'll rise and pray, I'll rise and pray. I'll rise and pray, I'll rise and pray. In the middle of the night, when my heart is broken down, I'll rise and pray, I'll rise and pray. I'll rise and pray, I'll rise and pray. Babelo ngcwele kuseni egameni lika Jesu Kristu.
waseNazaretha, sita kuwe somandla lotha sikubite, utakusiphendvula usitshele tintfo letinkulu naletingaphenyeki lesingatati. Silapha Nkosi ekuseni phambi kwakho uNkulunkulu wethu lophilayo. Sitawubonga Baba wethu longcwele uphiwa lithuba lokuphila namhla. uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga thina sonke nebantwana bethu, imndeni yethu, uNkulunkulu wethu lophilayo ngekuhlukahlukana kwayo. Siyabonga somandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Phakathi kobusuku inhliziyo yami itangele, ngovuka ngithandaze, ngovuka ngithandaze. Phakathi kobusuku inhliziyo yami itangele, yebo ngovuka ngithandaze, ngovuka ngithandaze. Ngiyabingelela ekuseni kuBaba uNkulunkulu umdali wezulu nemhlaba. Inkosi leya dala lizulu ngeliphimbo layo, yadala umhlaba nolwandle nako konke lokukuko. Ekugcineni kwako konke yabese idala lucapho lwayo, yaludala lolu capho lwayo ngemfanekiso wayo, lokubantu bonke labaphilako emhlabeni, labamnyama nalaba mhlophe, tive tonke letitsina tihlangene natikhuluma tingavani ngelulwimi letikhulumako. Ngiyambingelela kuSimakadze losiphe lithuba lokuphila nanamhla. Phindze ngibingelele futhi Inkosi yethu lenguJesu Kristu waseNazaretha, lo wasifela esiphambanweni, wasithenga noma singahlanganisa ingcebo yonke lekhona emhlabeni, angeke yenela kuleli nani lasithenga ngalo, esikhundleni sokuthi kufe thina kwafa yena. Naye ngiyambingelela ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bingelele futhi moya loyingcwele lokhona phakathi kwethu. Usekhona emhlabeni, akakahambi. Uyawuhamba mhlazane kuhlithwa libandla. Ngiyambingelela naye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bese ngibingelela bonke abantu labakhona emhlabeni labaphilako, labaphiwe lithuba namhla kuthi baphile,
Ibandla la Kristu Jesu ngiyalibingelela nalo. NgoJesu Kristu lophilayo. Amen. Taba mfishane bese ngiyahamba. Ngigcine kudzala kuma kulendzawo. Kepha ngitaba mfisha kakhulu bese ngiyahamba. Ikhona indzaba lapha ku 2 Samuel chapter number 12 verse 1 to 4. 1 Samuel. No, ngiyaxolisa bathandekayo. 2 Samuel chapter number 12 verse 1 to 4. Samuel wesibili bese sahluko kuba 12. Inzima noma inzinyana kube livesi lokucala kuya kulesine. Ngifuna namuhla sibuke sivakashi noma tivakashi. Kodwa bengithanda ukuthi sibuke sivakashi. Akekho longasati sivakashi. Sivakashi kungaba ngumake wakho. Ate uvakasha kakho. Noma ate uvakasha efletini. Noma ngangibani longahlali naye. Ete atokuvakashela. Loyo muntu sivakashi, sihambi. Muntu lotohlala temporary. Bese nakufika isikhathi sakhe sekuhamba bese uyahamba. Lesinye isikhathi ke lesivakashi noma lesihambi sithi singathola ukuthi lapha ekhaya siphatheke kahle. Imbatho yalapha ekhaya yinhle. Iyathandzeka. Bese siyaqhwaya ukuthi sihambe. Sibuyele emuva la sichamuka khona. Bese sikhetha kuhlala kulelo khaya. Ngoba imbatho yalelo khaya yinhle siyayithokotela lesivakashi. Sivakashi kungaba ngumntwana wadzadzewenu. Kungaba ngumntwana wamzala wakho. Kungaba ngumntwana wemnakenu. Sivakashi kungaba noma ngangibani. Kungaba ngumakhelwane losuka kulelinye lidolobha. Etekakho. Sivakashi leso ngoba ngumuntu longahlali naye. Letinye ke tivakashi tiyasuka kulamanye emave. Tite eveni lohlala kulo wena. Siyawabona ema-tourist asuka kuletinye tindzawo kulamanye emave sometimes. Noma kulamanye amadolobha. Bete endzaweni yangakini la uhlala khona. Bate uvakasha babuke live labangahlali kulo.
abavakashi baya kuma-lakes bagibele tintsaba labanye ngoba bavakashile kuleyo ndzawo. Abahlali kuleyo ndzawo tivakashi bavakashile temporarily. Tawuthina kufika isikhathi sokuthi bahambe bese bapaka tintfo tabo bahambe. Uma nabahamba bashiya imali yabo kulelive bebavakashele kulo ngoba ngema-tourist phela. Yingakho emave ngemave enda siciniseko ukuthi tindzawo letibukeka kahle batilungise kuze kuthi uma nakufika ema-tourist akujabulele kuthi aphindze abuye futhi kule ndzawo atoletha imali, umnotho uchubekele phambili. Bese bantwana bethu bathola ematoho ema-peace job kuleto tindzawo, baqashwe basebente. Tindzawo letivakashelwa tihambi lesingahlali nato eveni lesihlala kulo. Now angibuyele kutivakashi letivakasha emakhaya. Uma nasifikile sivakashi kakho, sithi nasifikile lesivakashi mhlambe ngaleta tikhatsi tasendvulo bekungekho sikhatsi sekubhalwa kwetincwadzi ngoba kuyaphuthuma sometimes. Manje kulesikhathi lesiphila kuso kunema-cellphone. Ema-cellphone lawa ayenta kuthi labo labafuna kuyovakasha bafonelane nalabo labafuna kuyobavakashela. Bavumelane kuthi yebo ungeta mzala noma ungeta mtase noma ungeta Joe tovakasha. Kepha ngaleso sikhathi bekuthi nakufika sivakashi bantfu bangaleta tikhatsi bebavisisa kuthi indlela beyiyinze. Nangabe loyo muntu bekanako kudla umphako wakhe uphelele endleleni, bese ke loyo muntu nemanti okunatha amphelele endleleni, bese ke lo vakashelwe uyaphuthuma umthelele emanti okugeza ngoba indlela beyiyinze. Tinqola tatingekho njengoba tikhona namhla, ematekisi bekangekho njengoba khona ematekisi namhla, ema-Uber bekangekho njengoba ama-Uber akhona namhla. Uma loyo muntu kakhanganayo imbongolo noma umnyuzi noma lihashi akakwati ukuthi angashesha yofika la ayovakashela khona. Uthi lo vakashelwe aphuthume masinyane athele manti kuze agezise lesivakashi lesimvakashele ngoba sigciniwe sikhathele kakhulu. Bese uyaphuthuma nangabe ufuyile utawuya lapha esibayeni sakhe ayobamba lithole lelikhuluphele alihlabe ahlabele lesivakashi lesimvakashele kuze sidle kahle
silale kahle, sikhululeke. Nangabe lithola lingekho kutawuhlatshwa zinyane lemvu, noma zinyane lembuti, noma kuhlatshwe inkukhu, bese kuphekwa kahle. Nangabe mhlawumbe lapho kulelo khaya kuyagaywa, kutogaywa kahle, irayisi yendiwe liphalishi, noma kugaywe ummbila kwendiwe liphalishi, noma kugaywe imifino letimbanze kuze kuthi le nyama itodleka kahle. Kufike sivakashi, nangabe titselo tikhona tomisiwe, loyo muntu kutawubekwa titselo phambi kwakhe. Uma nangabe akusikwe hlobo kusebusika, tawubekwa titselo phambi kwakhe kuzadle kahle. Kubekwe futhi nemanti, kubekwe futhi phambi kwakhe neluju lwetinyosi, kubekwe futhi nelubisi phambi kwakhe, kuze lesivakashi singativeli singaphandle, sikhululeke. Angithi ngishito ekucaleni kuthi kuyendeka uthole ukuthi lesivakashi siphatheke kahle la ekhaya, bese asisafuni kuhamba. Sesitawubala lokwa nalokwa tinkinga lesihlangabetana nato kuze sitawuhlala lapha ekhaya, ngoba impatho yinhle yalapha ekhaya. Khuluma ngesivakashi mtaka baba. Kuleti nsuku siyasaba kungenisa tivakashi emakhaya ethu. Ngaba ngumakhelwane siyasaba kumgenisa, kungaba ngumzala siyasaba kumgenisa, ngoba utawusuke samoshile lapha ekhaya. Lomunye utawuntshontsha, lomunye utawulala nankosikazi walapha ekhaya, lomunye alale nebantwana balapha ekhaya, lomunye nje atshontshe nemaphepha labalulekile endlu, noma emoti, noma ebhizinisi, ahambe nawo. Ingakho sesisaba kungenisa tivakashi. Kanti iBhayibheli lithi asibakhuthalela kungenisa tivakashi. Kodwa ngenxa yesimo lesiphila kuso namuhla, inhlalo lesihlala kuyo namuhla isijikele, siyasaba kungenisa tivakashi. Hallelujah. Manje ngicela sifunze lapha 2 Samuel chapter number 12 verse 1 to 4. Angibonakali kahle lapha endleleni kunelicunga kwenile, kepha nje mara ngiyakholwa ukuthi wena uyangiva ngoba lo mbhobho uyafika la ukhona khona. Cela kufunza 2 Samuel chapter number 12 verse 1 to 4. Base ngiyasuka ngiyahamba lapha la kume khona, ngoba imini seyinze kanti nekushumayela sengicedzile taka baba. Uthi verse number 1, Simakadze wathumela Nathani kuDavide, wathi kube efike kuye, wakhuluma wathi, edolobheni lelitsite kwakunemadvodza lamabili, lenye yayinjingile kanti
number 2. Lena leyayinjingile yayinemhlambi lemikhulu yetimvu natinkomo. Verse 3. Kodwa lena lephuyile yayingenalutho ngaphandle kwelizinyane linye lelisikati leyayilithengile yalikhulisa lakhula kanye nebantfu bayo. Yayilondla ngisho nangekudla kwayo, ilinathise nemanti endzebeni yayo, yayize iligone lilale emikhonweni yayo, lalifanana nendvodzakati yayo kuyo. Verse number 4. Ngalelinye lilanga kwafika sihambi. Ngiyamtsandza verse number 4. Lithi iBhayibheli ngalelinye lilanga kwafika sihambi kulena lenjingile. Kodwa lenjinga lakutsatsa lenye yetimvu tayo noma etinkomeni tayo, itewulungisa kudla kwalesihambi lesasifikele. Esikhundleni saloko yatsatsa lelizinyane lemvu lelisikati lalendvodza lephuyile, yalungisela lesivakashi lesasifike lapha kayo. Hallelujah. Baba langcwele ekuseni ngosegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, silapha Nkosi phambi kwakho, Nkulunkulu wethu lophilako. Sinetivakashi tethu emakhaya ethu. Nkulunkulu wethu emakhaya langithi, Baba wethu longcwele, tivakashi lesinato lesetingasafuni khamba emakhaya ethu. Lamakhaya langithi, Nkulunkulu wethu lophilayo, leti tivakashi Nkosi tichamuke emaveni lakudze la Nkulunkulu wethu singakwati khamba siyofika khona. Kepha-ke tifike tathola kutsi inhlalo yinhle etimpilweni tethu, atisahambi letivakashi. Siyabonga Nkosi ekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Indzaba noma ingaba yinhle ekucaleni, ishayelwe tandla, kepha ekugcineni kuba khona labanximfako bathi besicabanga ukuthi namhla utawukhuluma kahle, kanti soloko ukhuluma lo mbhedvo wakhe. Bengicabanga ukuthi ushintshile, kanti akakashintshi. Nakulomnyaka solo unjalo. Mtaka baba, lubito lengibitela lona kufaka sawoti esilondzeni. Kuba buhlungu nawufaka sawoti esilondzeni kuloyo lolimele, kodwa ekugcineni isilonza siyaphola. Angikhoni kufaka shukela esilondzeni ngoba shukela wenta silonza sibhidlike singapholi. Mtaka baba, eBhayibhelini kukhulunywa kakhulu ngasawoti. eBhayibhelini akukhulunywanga ngashukela. Into letfolakele eBhayibhelini luju lwetinyosi lapha eveni laseKhanana kuphela.
Hallelujah. Sivakashi. Siyeva la Nathani uthunyelwa nguNkulunkulu kuDavide kuthi akayomtshela kuthi edolobheni elithile bekunamadvodza lamabili. Leyilenye beyiphuyile, lenye injingile. Lele njingile beyinetimvu inetinkomo. Kepha yafikelwa sihambi, sivakashi. Sathina sifikile sivakashi, yaconza kuleya lephuyile, lele nelizinyane lelodwa lemvu. Yayothatha lelizinyane, yalungiselela lesivakashi sayo. Esikhundleni sokuthi iye lapha, esibayeni sayo, lendvodza ngoba injingile, yakhetha kuthi ayiye lapha ejardini lalolo chagile, iyothatha khona. Kepha siyathola kuthi lesivakashi lesi asihlalanga isikhathi lesithe lapha kaDavide. Lesivakashi sabe sesiyahamba emveni kokuthi lesithunywa sasimakadze lesingNathani sibeka ivakale kahle lendzaba la kuDavide. Emveni kuthi Davide athi loyo muntu lo njingile ufanele kuthi abulawe, aphindze leli zinyane lemvu kayi-4. Obeseke umprofeti loNathani, umfundisi losendzaweni yangakini, noma umvangeli losendzaweni yangakini, loshumayela eBhithi labantu bahamba ngunu khona, ashumayela emgwaqweni labantu baphambana khona, ashumayela emastobhini, emarobotini, latimoti tima khona, bagcwele emalokishini, etindzaweni tonke. boNathani labathunyelwe nguSimakadze kuthi batotshela boDavide labafikelwe tivakashi etimpilweni tabo. Lesivakashi nasifikile, sithi nasifikele loyo muntu, bese uyakhumbula lo muntu kuthi lesivakashi lesikhona kungenteka lesivakashi sikutsandze lokudla langitosandela kona. Lesivakashi nangabe sibhema insango, utawenda siciniseko lolovakashelwe kuthi uyayifuna insango kuzatobhemisa lesivakashi sakhe. Uma nangabe lesivakashi siyabulala lola sifikele kakhe ekhaya lakhe, ngoba umtimba wethu ulithempeli. Uma nakufika lesivakashi lesibulalako lola vakashelwe, imiphumela yokuvakashelwa sivakashi lesibulalako, utawuhamba yochitha ingati, akhipha umphefumulo walomunye umuntu. Wayi kwenteke kanjalo kufike sivakashi lesibulalako ekhaya lakhe. Ingakho sibona yena bulala, akubulali lesivakashi, kepha kubulala yena ngoba uvakashelwe sivakashi lesibulalako. Angabe ufike lesivakashi lasintshontshako, utawuphuma ngena ntshontsha
ngoba kakhe kufike sivakashi sekweba sibona ngekuntshontsha intintfo tebantfu alule sandla sakhe ayoweba tintfo tebantfu ngoba kakhe kufike sivakashi lesintshontsako. Lama activities akentiwa ngulolo vakashile kepha ntiwa ngulolo vakashelwe ngoba nguye lovula umnyango wamukela sivakashi ekhaya lakhe. Nakufika sivakashi sokushaya umfati utawubona ngalolo vakashelwe acucudza umkakhe ahlala mapatupatu ngoba kufika sivakashi lesishaya bafati ekhaya lakhe. Hallelujah. Nangabe kufika sivakashi sedivorce tawubona ngalolo shadile adivorce umkakhe noma divorce indvodza yakhe ngoba uvakashelwe sivakashi lesiphethe amadokhumenti wedivorce. Utawubona ngekuhlupheka kwabantfwana, utawubona ngekuhlupheka kwemndeni, umndeni uphuhuke phakathi ngoba kufika sivakashi sedivorce. Labo bebashadile bese bayahlukana ngoba kufika sivakashi sedivorce. Sivakashi sekunatsa tshwala sithi nasifikile tawubona ama-activities lakentiwa nguloyo lolo vakashelwe wavula umnyango kakhe kuthi lesivakashi lesinatsako singene. Tathi nasingenile sahlala satinta kahle sangasafuni nekhamba. Loyo muntu loyo tawehlenyuka nelibhodlela lebhiya emgwaqweni msombuluko kuze kube msombuluko nguJanuwari kuze kube nguDisemba solo libhodlela lisuka esandleni ngoba kwafika sivakashi kakhe sathola umnyango uvulekile sangena sahlala kahle saze samila netimpanze salungiselwa nelikamelo saphakelwa kahle iwardrobe kuthi asihlale lapho lesivakashi lesinatha tshwala kuze kuthi site utinta kahle singasahambi. Sivakashi senhlamba nasifikile savulelwa umnyango saphathwa kahle uva inhlamba ikhulunywa sinoma kanjani kuze kuthukwe nenkosi yethu lapha ku-social media bayibite ngemagama onke ngoba kufike sivakashi senhlamba savulela umnyango sahlala kahle semukelwa kahle kulelo khaya. Ingakho inhlamba ingaphumi kulelo khaya, ingakho inhlamba nalabancane bantwana bakhona bayayikhuluma inhlamba ngoba kufike sihambi lesidla inhlamba. Sivakashi sama-drugs nasifikile sivakashi sama-drugs ubona ngema-activities lakentiwako kulelo khaya abasakhoni bantfu bakhona kuphila ngaphandle kokubhema ama-drugs. Abasakhoni bantfu balelo khaya kuphila ngaphandle kwedlu. Abasakhoni bantfu balelo khaya kuphila ngaphandle kwasipayoni. Abasakhoni bantfu balelo khaya kuphila ngaphandle kokunatha spirit. Yini ndaba kufike sivakashi lesidla ema-drugs. Iningi tivakashi lati bafikelako bantu. Nami ngiyibonile ivideo
ivideo yokubulawa kwemfana wa 22 years lapha e-Atteridgeville ePitori. Ngabuva kakhulu ubuhlungu ngemva kuvuka umhelo kuthi nami nginabo bantwana, nami ngitele, nami nginododihlobo, nginabo bashana, nginebatukulu nami, nginabo makoti, nginebakhonyana, nginabo bhuti, nginabo malume. Sasa lento ingenteka nasemndenini wami. Naye lolo bulawa ngalendlela kabuhlungu ngumntwana wemuntu, ngumntwana wemfati, ngumntwana wendvodza, unododihlobo letimtsandzako. Ekugcineni kwako konke singumuntu munye, singema-Afrika sonke, sidalwe ngemfanekiso waNkulunkulu lophilayo. Akekho umuntu lonikwa ilungelo lokukhipha umphefumulo walomunye umuntu. Kodwa kwentekile, ngiyibonile ivideo. Yini indaba laba labathathu bafikele sivakashi sokubulala. Ngoba sivakashi sokubulala nasifikile sikwentisa noma ngayini uyente. Emva kokuthi uyente leyonto ufise kwangathi mhlaba ngavula umgodi bese uyangena uyabhaca, kanti cha ngeke kwenteke. Fika sivakashi, tivakashi tiyafika, tifika noma ngangiphi indlela. Bese letinye tivakashi tiyapaka, tiyahamba. Emva kokuthi kufika Nathani, kufika umfundisi, kufika umvangeli, kufika umprofeti lothunyelwe nguNkulunkulu kulelo khaya la kufike khona sivakashi, noma kulelo live la kufike khona sivakashi. Bese loyo muntu uyaphanduka akhipha lesivakashi lesibe khaya lakhe asixoshe. Kepha lesenzako lesivakashi sekudlwengula abantwana nebafati bebantu labanye abathatha yolala nabo emahotela. Uyasilondolota sivikele lesivakashi sakhe, umuva ngekukhuluma kabi, umuva ngekuhlekisa ngaNathani, umuva loyo muntu loyo ngekuorganize labanye kuthi lo Nathani ufanele kushadwa. Yini indaba uvikele lesivakashi sakhe kuze sitewuhlala kahle, aqhubeke nekuvisa labanye ebuhlungu. Labanye banemona, banetivakashi emakhaya wabo temona. Kwangathi lamakhaya singawavula iminyango yawo, sivule tinhlitiyo tethu. Namuhla livi laSimakadze selikelekelele iminyango noma emakhaya noma tindlu tebantfu noma bavakashelwa. Kwangathi livi laSimakadze lingancedza abantu baphenduke, bahlukane netono, bakhipha tivakashi letibi emakhaya wabo, babhidlite nemakamelo lakuhlala khona letivakashi letibi. Jesu Kristu ufuna abantu bonke babe netivakashi letilungile, bangabi netivakashi letingcolile. Ngoba nonesivakashi lesingcolile ngeke wakwati kungena ngale la kuna Jesu Kristu khona inkosi. Kwangathi namhlanje ekuseni uNkulunkulu angalekelela labadzala bethu, alekelele nalabancane bethu. Sesithi khipha tivakashi letingcolile emakhaya ethu, tibuyele latiqhamuka khona eveni lamandla obumnyama la kuhlala khona emadimoni. Iminyango yetindlu tethu, iminyango yemakhaya wethu ivalwe kuze letivakashi tingangeni. Ngoba letinye tivakashi size sihambe nato nasemsebentini, uyawubona kahle emsebentini la kuzondwana khona
kungatsandzwana khona ngoba abantu baphuma netivakashi temona tenzondo bagibele nato ama-transport baye nato emsebentini yini ndaba bahamba netivakashi tabo letibavakashele temoya lemibi. Namhlanje kuseni Jesu Kristu funa abantu bonke balunge, funa abantu bonke baphenduke, funa abantu bonke babalekele kuye ngoba yena ungumsindisi utele kusindzisa abantu labanetivakashi letimbi etimpilweni tabo. Singavala amehlo sithe simakatse lapha kuJeremiah chapter number 33. Ngibite takuphendvula takwatisa tintfo letinyenti letifihlakele letingaphenyeki longatati. Silekelele Nkosi ekuseni, silekelele simakhosikati, usilekelele simakatse nebayeni bethu, silekelele Nkosi nebantwana bethu nebatali bethu. Tivakashi letingakalungi letenda Nkosi singahlalisani kahle nabo makhelwane bethu. Nkulunkulu wethu longcwele sitikhiphe letivakashi siphenduke Nkosi kuze ungasali wena. Baba longcwele siyabonga ekuseni ngoKristu Jesu Nkosi yethu lephilayo lebuya masinyane emhlabeni kulandza libandla layo. Amen.